kgaso ena ditaba tsa Sesotho re utlwisetsa yona ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg dihloho tsa tsona ke tsena di latela. We work closely with customs, which also informs us as and when certain flagged vessels are in the harbour, and we go in to actually inspect and assist them. Lekala la mafokisi la di-Hawks le fumane dithethefatsi tse ballwang ho diranta tse dimilione tse 36 boemakepeng ba Durban. We view young people as the largest voting bloc, only to be mobilized before an election. Mekgatlo ba ai e biletsa hore ho be le kopano ho leka ho kgothaletsa batjha hore ba ile ho ingodisetsa dikgetho. It's no coincidence that these upgrades have taken place in the wake of the formation of the Government of National Unity, because they have recognized that the GNU is the vehicle through which fiscal discipline is now being imposed. Fitch Ratings Agency e fana ka tshepo mmusong wa naha taolong ya ditjhelete le tefong ya dikoloto. Bafana e bapala papadi ya ho qetela ya setswalle phirimaneng ena ho thulo pele ho tournament ya mohope wa lefatshe. Ke boela ke wa amohela mona ho SABC 2 le le hae mafelong ana a beke ke o hasetsa kgaso ena ya ditaba le mphote me puong ya matsoho. Lekala la mafokisi la di-Hawks provinseng ya KwaZulu-Natal le ntse le etsa diphuputso ho latela ho fumana dithethefatsi tsa mofuta wa cocaine tsa boima bo ka bang dikilogramo tse 90 le boleng ba diranta tse di ka bang dimilione tse 36 boemakepeng ba Durban. We work closely with customs, which also informs us as and when certain flagged vessels are in the harbour, and we go in to actually inspect and assist them in certifying that some of the cargo that is within the vessel, it's not what it's supposed to be. At this stage, no arrest has been made yet, but we are making through information that we are following as to whether there is people that need to be accountable for these drugs. Ho bile le tsitsipano e gurulene ka jeno nakong eo baahi Daveyton ba tshwere moanto ba lla ka melata e hlokang mangolo. Moanto ona o ne o etsahala matsatsi pele ho boipelaetso ba ho kgina ditshebeletso naha ka bophara e leng ka la 30 kgweding ena e hodimo bo entsweng ke March and March le Operation Didula. Le ha le jwalo kantoro ya mopresidente e re ho kwalwa ha naha ha se ntho e tlang ho etsahala. Baahi ba tla tswela pele ka boipelaetso kgahlano le melata e hloka ditokomane, empa le ha o le jwalo ba keke ba sitisa ditshebeletso ho phatlalla le naha. Molaetsa ona o ipapisitse le ditlaleho tsa mokganto o tlang ho kwala naha mafelong a kgwedi. We are not digressing. We've been very clear about the deadline. The deadline is not an event. There is no. We only announced the deadline, and we did not say what's going to happen on the deadline. We said that is the deadline by which everybody must be out of the country, and then we will decide as leaders and let our followers and everybody in South Africa know what's going to happen on the day. But we have not yet said what's going to happen. Pejana bekeng ena le tona kantoro ya mopresidente Khumbuzo Ntshavheni o boletse hore teko le haele efe ya ho sidisa ditshebeletso naheng e tla nkelwa mehato e matla ke sepolesa. Baahi ka bophara ba Pinone ba ntse ba lla ka melata e sena ditokomane, mme le bona ba bolela ha mehwanto ya bona e tla dumella baahi ho phetha mabaka a bohlokwa. We have a memorandum that we're going to deliver to a municipality with different problems that we are having, including issues of housing. In the housing department, it should account for those houses that are occupied by foreigners. We don't know how, and then and also the issues of developments, like as I mentioned, issues of electricity, issues of water, that we can't allow foreigners to benefit on our expense. Lengolo la ditletlebo le neile bahlanka ba sepolesa ha mole bahlanka ba masepala wa Ekurhuleni.
We are not sure, because what they are consistently saying in these matches is that on the 30th they don't want to see any of the illegal foreign nationals in South Africa, even those ones who are, have spicer shops. They don't want to see any. So ours is that as government we are acting. You would know that in the city of Ekurhuleni we've been implementing our bylaw enforcement, and we are doing it across all the cities. So ours is that we must intensify that campaign so that we are able to then deal with all the bylaw enforcement in our city of Ekurhuleni. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sa tswa bolela ha mmuso o tla nka mehato ka bothata bona ba melata le ho etsa kgoeletso hore ho se be le diketso tsa dikgoka. Union ya basebetsi ya SAFTU e tobokeditse boipiletso bao ba leponaletso le ho potlakisa diphuputso polaong ya Moitseke ditabeng tsa setjhaba profenseng ya North West e leng Mokoena Letsie ya bolokilweng ka jeno Potchefstroom o bolailwe beke e fetileng ka uthungwa. Batho ba ne ba tsenetse tirelo phitlho ya ga Mokoena Letsie ka bontsi. Mogaratlhela ditshwanelo tsa loago yono o ne a lwela gore baagi ba agelwe matlo ebile a gwetlha puso go direla baagi. We're counting just too many of the social activists, the people who are fighting for justice, the people who are holding those in authority accountable, the people that are fighting corruption and who are whistleblowers are being silenced themselves. We are being promised, for example, that the killers of Mokoena Letsie will be investigated. This killing, we are promised that it will be taken over by the political task team. We hope that is going to be the case. Letsie o tlotlomaleditswe go tlisa ditirelo mo mafelong a sa tlhomamang le go lwela gore go nne le bosiamisi. Comrade Mokoena did not choose the easy path. He chose to stand firm in the face of injustice, to speak when silence was safer, and to act when others feared. Ke tlo gopola le ka ditokelo tsa baagi tsa dilwanetseng. Ha re gopola le mo a dula teng ke informal settlement. Mare ka jeko ga re ka lebella batho bana le metlakase, batho bana le metsi. O nana le tumelo ya gore ene ha no phelela gore community gage e tsotlege a ntsa le teng. O tlogela bana ba le barataro mohumagadi le lesika. Go dula bohloko haholo mara a re sallang Bakwena ya hae o iqedile ho setse rona. Sepodisi sa re dipatlisiso di a tswelela mabapi le polao ya ga Letsie. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Potchefstroom. Mmuso wa province ya Northern Cape o tla hloka tjhelete e balwang ho diranta tse dibilione tse 4 ho lokisa meralo ya motheo e senyileng ka lebaka la dikgola kgwedi e fetileng Kurumane. Kgweding e fetileng dipula tse matla di ile tsa baka dikgohola metsaneng e mengata le mebileng ya setereke sa John Taolo Gaitsebi. Mmuso wa province o re tshenyo ena e boetse e amme meralo ya phepelo ya metsi hammoho le ditshebeletso tse ding tsa bohlokwa. We are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all 3 districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. Mmuso wa province o se o hlahlobile dibaka tse angweng ke dikgohola mme o sebetsana le ho lokisa meaho e senyehileng. I think we've got a better sense of where exactly the damages and how intense they are. But secondly, I think it's also quite important that we embark on such an exercise so we can get the an actual feeling for us to be able to plan better. I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. It's clear that we are sitting with serious infrastructure challenges, and also in terms of our future planning, it's important how we plan, and that's why the district development model is critical in terms of our planning, making sure that we plan as a collective, making sure that we render the best services to our communities.
Tonakgolo ya province Ngaka Zamani Sol o re ho lokiswa ha mebila ho behilwe ka sehlohong mme o re baahi ba angweng ke dikgohola seterekeng sa John Taolo Gaetsiwi ba tla qala ho bona tswelopele le mehato ya ntlafatso dikgweding tse tlang. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 lo lehae. Mekgatlo ya baahi e ipiletsa hore ho be le kopano ya ho kgothaletsa batjha ba Afrika Borwa hore ba ilo ingodisetsa dikgetho tse tlang tsa bomasepala. Ngongoreho e ntse e tota malebana le batjha ba nkileng qeto ya ho se lo ingodisetsa dikgetho tse tlang. Ramokoni Kwakwa ke sehwai se sebeletsang motsaneng wa Moletse ka ntle ho Polokwane. O re lerato la hae ho tsa temo le qadile a le monyane dilemong. Ka mora dibeke tse tsheletseng o qhotsisa ditsuonyana tse 1,500. My love for farming started when I was still a child, going to Mashimung with my grandmother. Then when COVID hit, I was not doing anything at home. I wanted something that will benefit me, even if when I'm done with my studies. So I used the NSFAS money to start my farming project back in 2020. Motjha enwa o tswela pele ka hore hona le diphephetso kgwebong ya hae. The challenges that we are facing mostly it's the ones with the rains, because back in 2024 I lost most of my production to hailstorm. Then I had to start afresh. I started afresh and I started strongly by moving into a whole new farm. We built a chicken house that accommodate 1.5 chickens per cycle. We are fully on broilers. And also the other challenge is that not having enough funds. We want to grow, but because of we don't have fundings that will help us grow, we are struggling. But with what we have, I managed to be where I am without the necessary assistance from other departments. O hirile batho ba bararo le baithuti ba tsheletseng. When I started working here, things started to change. I can now provide for myself. I can also provide for the family back home. If they want to buy something, I am able to contribute. Since I have been here for 5 months and I learned a lot about chickens, now I can even start my own company from the information given. Provided by her. So now I know everything that I need to know about broilers and layers, some information she gave me. So I'm learning too much, very, very much. Kwakwa o rerile ho atolosa kgwebo ya hae. Moirine le matsometsing ka tlaleho eno e qetang ho bapala empa yona sehloho sa yona ke se reng Ramokone Kwakwa ke emong wa dihwai tse ntseng di thuthuha profenseng ya Limpopo, mme Kwakwa eno ya dilemo di 26 o butse polasi ya dikgoho dilemo tse 6 tse fetileng, mme o na le basebetsi ba 6 polasing ena. Tsena ke ditaba tsa Sesotho SABC 2 lo lehae. Boemo ba mokitlane ba Afrika Borwa bo ntlafaditswe lekgetlo la pele ka mora dilemo tse 20 ke khampani ya Fitch Ratings Agency. Qeto ena e beile Afrika Borwa ka tlasenyana ka kgato tse pedi ho boemo bo bolokileng ba botsetedi. Mmuso wa nanetse qeto ya Fitch ka hore ke sesupo sa ho bontsha tshepo taolong ya ditjhelete tsa setjhaba. Fitch e thuletsa katleho ya Afrika Borwa ho tswa boemong ba ho phela ka ho kadima ho ba naha e bontshang phaello le hore boleng ba kgolo ya moruo papisong le sekoloto bo ka tlase ho kamo ho neng ho lebeletswe ka teng. Ntlafatso ya Fitch e latela phatlalatso ya S&P Global ngwahola ha Moody's le yona e bontshitse ha Afrika Borwa e le boemong bo tshepisang. The decision by Fitch to upgrade South Africa's foreign debt really didn't come as a surprise because they indicated previously that there's a likelihood of an upgrade. But we have to understand that South Africa is still not considered investment grade. We are still so-called junk, and there's a lot of hard work still ahead of us to get an even better rate. But indeed, very good news for us. Maemo ana a ditaba a thusa naha ho beng e ka tshepjwang ho tsa botsetedi le ho dumella mmuso ho kadima ka tswala e tlase. The message here is we need to keep going on the path that the Government of National Unity has been on. It's no coincidence that these upgrades have taken place in the wake of the formation of the Government of National Unity, because they have recognized that the GNU is the vehicle through which fiscal discipline is now being imposed.
and we need to hold the fort as far as that goes. And little by little, with lower debt servicing costs, the government will be more able to spend without having to waste money on interest payments alone, but to spend on issues that are far more necessary, such as healthcare and education, housing and policing and that sort of thing. Mmuso o re le ha dikhamphane ka boraro Fitch, S&P le Moody's di beile Afrika Borwa ka tlasenyana ho boemo bo bolokeileng ba botsetedi, mosebetsi o sa le moholo o tlamehang hore o etse hore Afrika Borwa e kgutlele boemong bo e neng e le ho bona ba botsetedi. Mui jwale re kena ho tsa dipapadi. Bafana ba pala papadi ya ho qetela ya setswalle phirimaneng ena kgahlano le naha ya Jamaica. Mokwetlisi wa Bafana Hugo Bruce o kopile hore papadi ena e bapallwe sephiring. Bafana e se bapetse dipapadi tse 4 ntle le ho hlola. Ke matsatsi a mmalwa a setseng pele ho papadi ya pele e tlang ho thakgola tournament ya mohope wa lefatshe pakeng tsa Mexico le Afrika Borwa. Moya o phahame ka ho Mexico ka morao hlola Serbia ka dintlha tse 5-1 ka Labone. Papadi ya Jamaica e tla fa mokwetlisi Hugo Broos monyetla wa ho kgetha dibapadi tsa hae tse 11 tse tlang ho qala le papadi. Ho sa le jwalo, moshanyana e mong sebakeng sa Pakucha o re o tla tshehetsa Bafana tlhodisanong ena. South Africa, he feels identified with the country. O re o rata Afrika Borwa hobane ke naha e ntle le baahi ba yona wa barata. Re sa le mo Mexico City e amohetse mohope wa tlhodisano ena beke pele tournament e qala. Sebapadi sa mehleng sa Brazil e leng Roberto Carlos o ne a le teng moketeng ona. Carlos o hapile tlhodisano ena le Brazil. Mui o ka ikopanya le rona social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _xk @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena. Bulipi bela tela. Kiuta.